Class 208 lower primary school okay single teacher mate university log than duk nela high school and high secondary bagala mate more than 700 teacher post na teaching post na vacancy bosa se quality education belong bosa se quality education belong ko lakin ningdu me mela kaite karbe no to mas council duk teacher ki training ko pilo nahi lage quality education se ban hoga bande ki prate project primary per high secondary school ang thandang ka duyan duan tami thandang ko lapen break jam hawarlo karbe lo to mas council pen venture school venture college laposon kipangni bondulu kangku bondulu lapen halai venture school lapen venture college ang tami thandang hoy pek sa ningdu me mela bagala hanoje hanoje lo thanbo halai thandang to me tiklo bai no long le mara salary long le bangke ningkani si pleng kai thanbang atum lo thanbang atum tiklo bai no mara salary long le ja ang tum bangke pala school college an pali dam si lo thane bana sungkhum lo la tum ke ahe mare ke chalana ye bana sungkhum ha ate kono je quality education me dola lasi prabjin pen venture school pen venture college athan ban matlab tame tarbiang lo autonomous council kachari ke thedi tum prabjin pen tiklo bai no mara salary ipon se rakna bopsi pini bang so kache songa aklam pen alam tu pat tuning republic lason dasi 1951 anikan itu litum teknologi boundary demarcation dulu kita batai litum bilo thengam namake apu karbiang lo patu nakalena state na kita hoina ka pen lo best karbiang lo hin kami hala bangso meghalai to hoina ka pen lo laso yo bangke pilo ala adu hoy lo ngai pini ani tame development ko na kadui development litum thengam lo karbiang lo to mas council alo matame border development board dulu laso dasi assam government ta border area development department dulu hala border development board leben border area development department tame pilo hala hoy dui hoy lo development mate pilo hala kachin thura cycle pakai cycle deng thengam lo lasi Prabjin pen 1951 boundary demarcation ateng pen interstate lapen interdistrict border ta juda problem ta permanent solution mane lain lo lapen aku pura tu mara le Dipu medical college hospital la Dipu medical college hospital me 2019 ni kan impul lo itu benar di api bangka api uthi ram lo mage doktor kadure dowai kadure lang kadure ta sujok sungkrung lo Sekecil ni mana kita ambil juga nirana tung sekecil ni mana anak dah basuh itu awas saya depok kaduri job sungguh lasi prabjin pen ladas tame labang so Dipu medical college and hospital nta sonsuri kisung boy nta prabjin pen ada problem nta labang so problem nta permanent solution mana apa number 4 bang apila number 4 bang mana thalo je Dipu civil hospital Dipu medical college and Dipu medical college and hospital in pure pen api bang ke Dipu civil hospital bang ke आप check lo 1951 api bangke kupilo la bangso di civil hospital lo sekecelang kang tunai sekecelang hemtun nanti ta tu dhai nanti api ka hap check bayok binana kisung to radu bol asi prabjin pen karbiang lo autonomous council kachari ke thek ngame prabjin pen la bangso di civil hospital la pereng lapen number 5 bang apilo number 5 bangke gadak dena khana warlo dena khana pen tibok tera warlo bangke sekecelang hem kang tunai ang deng kerja bangke dena khan 30 bed rural hospital sir bangso dena khan 30 bed rural hospital lo apilo kaman bangke doktor kadure thikti dowai kadure thikti ambulance thana kamang koiro agire sosi koi ham rana tumangke kake da bom lo thodi dima lai problem solve mai busi kaida bom lo kala na pinini tapi na pada me batam ni cycling bo dena khan 30 bed rural hospital lo cycling bo hada break jang cukup martu mane sekecelang pandam odate pidandu mane kepilo lagi pangkribi tu asondu kiso emergency tamela banalan tuma pangkribi ason sili tunte sekelang pangkribi tu kidang sor pang mane damate mane patheta pruba pangkribi ason tela lasi prabjin pen nitu pukang tung bang lo je dena khat 30 bed rural hospital lo itu a problem do andame karbiang lo autonomous council kachari ke thik dinda prabjin pen permanent solution kina lapen Sontro ke mang bang la bang lo je 10 empowerment committee government of Assam pen 6 schedule ter padulu 6 schedule ter padulu karbiang lo
Dima Hasau laban BTC lah 6 schedule tet padulu laban Karbi Anglong aro tame bang parokre phosuse lok thega riso jan tamake hal bangso 6 schedule tet long asat lang sita pini ani anta Karbi Anglong Autonomous Council kachari ke thidun ke ten asat lang dun ta bang han bang pube ala tum ka kena pube ala tum pube ala tum pube ala je han bang mane apuna chak chokle ma han bang ke je han bang hoto apek bila pakai bukan ala bang ala itu dia qualify ke ni to people pe pun belaka people pe pun belaka lasi itu sini bang lasi bang lahelo je itu makai la itu dia qualify ke ni to mane Brazil pen Karbiang lo Autonomous Council kachari ke han bang hoy pe pun sai itu hin bet ini ripon pada grip abe aku itu pura men bukan tu bang lahelo je non la bang so BJP sokar जे अलाउ itu pulau सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ता itu kiram nong सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास dipuben dongga mukan jing tur chore Karbi Anglong jing tur bukali ahong ha yo si Karbi Anglong jing tur nei mute wrong route atau kanu wrong so long bolong jing tur an si Karbi Anglong jing tur nori tindak teknologi dok muka pen lang lo so tuan lingkan kan ni nonton tuar si marmi hala manduli pen ala samilang son itu tuar si mardo non pula patang lain lama सबका साथ सबका विकास lain lama development lain lama development laso सबका विकास jati mati beti bula lain lama la sini tumi pengen kita lapet itu Assam Chief Minister Dr. Himonto Biswa Sarma dia lang ni pulau Karbi Anglong super state जो जोंग से सुपर स्टेम लोग बनाते हैं ये बहुत सी पिनियां टा अस्किंडा पक्की बुक में अस्किंडा का चिंतूरी दिलो के टांगरे रहे